Questão ne hato husi representante San Egidio Roma Cristovorus Kurniawan by STL domingo ne. Tuir Cristovorus, certidão moris nesse documento ne estabelece kata klabarik sira existe no tem que retang sirane direito e a sociedade. Tambah certidão moris nian mak esensial atau acesso ba cuidado saúde, incluímos acesso ba educação. Hari ini kami melakukan sedikit kegiatan bersama dengan orang tua dari adik-adik sekolah damai di Kapela San Sebastian. Kami membagikan akta kelahiran untuk salah seorang adik di sini. Kebetulan dia belum memiliki akta kelahiran sejak lahir, dan kami menemukan kasus ini ketika kami mengadakan sekolah damai. Kami akhirnya mengetahui bahwa Nelvio itu belum memiliki akta kelahiran, dan ini sangat berpengaruh kepada Nelvio ketika dia harus mengakses fasilitas kesehatan dan pendidikan. Entretanto, Ermelinda de Araújo, Hanessa Inang Husi Nélio Mateus de Araújo Soares, agradece a comunidade San Egidio e Roma, no Timor-Leste, na betulong ni Oan ho dihetan dokumento certidão morisnian. Ya. Ya. Itu ya mananya mensaje mbale komunitas ni unsa bela kontinuasi dengan aturan. Siapa kebaginya main sekolah. Inang husi uang nain ruane Simona certidão morisnian na entrega diretamente husi responsabilidade escola Dame Hadili, Junita de Tantri Untung, acompanha husi representante San Egidio Roma, Cristovorus Kurniawang, no membro San Egidio Napo Malitetik. Nunemos responsabilidade escola Dame Hadili, Junita de Tantri Untung hateten, nia foi hatene Nélio Mateus de Araújo Soares, nia moris ya lorong hat fulan Agosto tinan rihun rua ronuluresen 5. No dar responsabilidade escola Dame Hadili nebe localiza a Capela São Sebastião Hudilaran foi hatene Nélio Soares Moras e halorong hat fulang Agosto tinang ne. Penanggung jawab sekolah Dame hene lau kota story tuan kona ba sekolah Dame ne ya Timor Leste ne hahu ia tanggal 4 Mei 2025 ya domingo ne sekolah Dame perdana ami hahu labarik 25 anak ne balu sekolah ona balu sedau balu setek kahir jadi ne durante ne ami hahu komisi Mayu to agora fulan Oktober fulan 5 ona ali Nelvio ne iha hatene lia Moras komisi tanggal 4 Agustus. 4 Agustus menuju ne iha domingo ema sekolah habang suruh Nelvio be dalam ne ni semanas hakuat hau kair ne semanas pois musuh dan abin Moras. Comunidade San Egidio hanesang Asosiação Legiu Católica ida nebe hari ihatinan rihun ida tusian yang nulure singwalo iha Roma Italia. Ho liderança José Andrea Ricardi. Comunidade ne dedica ba serviço social no hetangona reconhecimento José Curia Romana Santa Sé no dar Associação Internacional Fiarnain Siranian. Comunidade ne foca ba diálogo pacífico, amizade ho emakiaksira no empoderamento social. Mikael Malimau, STL News.